Hey, hey. Hey. Hallelujah. Boa noite, irmãs. Que gozo para mirar nos tour aqui presente. Ave junto para alabar Deus. Amém? Amém? Aleluia. Lá nos lanta para nos abrir esse serviço. Ave noite. Nos entregar ao Senhor. Holy Spirit, Espírito Santo, para e ministrar na nossa vida. Tata Santo nos chamamos danke, Senhor. Danke para o momento aqui. Danke para o dia aqui, Senhor. Tata nos está pedindo para purificar-nos e lavar-nos limpo como sangue precioso. Tata nos está pedindo para quitar todo cansancio fora de nós. E, Senhor, abre nos coração para nos poder receber de ave, boa palavra. E comida para nosso espírito, Senhor. Danke, oh Deus. E isso na casa também. Bendicionanang. Em nome precioso de Cristo Jesus. Danke, Senhor, para tudo o que abo também assim para nós e a noite aqui. Em precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Aleluia. Por meio que nós começamos a ser um bani bom, Deus bendicionado. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, yes, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Vamos cantar juntos. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time.
forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yeah. Hallelujah. Dios te amó. Hallelujah. You are good. You are good. Hey. Yes. Eres Señor de nuestro corazón. Paabo Dios, hálanos más cerca de vos. Nos que sentir abo Dios más cerca de nos. Paso nuestro corazón, ta ángela abo. Turdía de nuevo Dios. Te quiero a ti. Tú eres lo que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Y te quiero a ti. Tú eres lo que anhelo. Y te quiero a ti. Ver que conmigo estás. Acércame a ti. No me dejes ir. Entrego todo una vez más por escuchar tu amigo soy. Yo te quiero a ti. No hay nadie más, pues nadie te reemplazará. Por sentir tu tierno abrazo en mí. Hay
acércame a ti. No me dejes ir, oh Dios, no me dejes ir. Entrego todo una vez más, entrego todo una vez más. Por escuchar tu amigo soy, por escuchar tu amigo soy. Yo te quiero a ti, oh Dios, yo te quiero a ti. No hay nadie más, No hay no hay nadie más, pues nadie te reemplazará, oh Dios, pues nadie te reemplazará. En sentir tu tierno abrazo en mí, en sentir tu tierno abrazo en mí. Ayúdame a encontrar, ayúdame a encontrar el camino hacia ti, hacia ti. Y te quiero a ti, oh Dios, y te quiero a ti. Y tú eres lo que anhelo, y te quiero a ti. Ver que conmigo estás, ver que conmigo estás. Yo te quiero a ti, oh Dios, y te quiero a ti. Tú eres, Señor, lo que más anhelo, y tú eres lo que anhelo. Te quiero a ti. Ver que conmigo estás, ver que conmigo estás, ver que conmigo estás, ver que conmigo estás, oh Dios, ver que conmigo estás, ver que conmigo estás. Te amamos, oh Dios, aleluya. Te adoramos, Señor. Esta risa nos mana alto. Esta reconocemos presencia. O Espíritu Santo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Va, iglesia.
aunque no tenga fuerza. Yo levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir nuevas fuerzas que me hacen cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, me levanto a ti. Mis manos en alto, levanto a ti. En adoración nos adoramos, Señor. Adoramos tu obra. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Here I am, here I stand, Lord, my life is in your hand. Lord, I'm longing to see your desire revealed in me. I give my
noite nós tínhamos uma oração que nós vamos cantar junto. Lá que nós cantamos. My life is not my own. To you I belong. So I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself to you. Again and again and again. I give myself to you. Oh, I give myself to you. I give myself to you. Mas aqui como passa de I give myself again and again and again and again. I give myself to you. I give myself to you. Dank u, Senhor. Dank u, Senhor. Fuerte aplauso para o Senhor ahora. Somos dank u, Senhor. Que nos vida não está de nos mes. Que nos por entregar-nos mes nabo, Senhor. Sabiendo que o Senhor Deus de cielo e de terra. Sabiendo que o Senhor Deus, que o abo de Deus tem solução para tudo coisa. A ver, Senhor, nos alma da alababo, nos espírito da bendicionado, Senhor. Pastor, bota Deus grande, bota Deus poderoso. Bota Rei de reina e Senhor de Senhor. Senhor, vez mais nós que entregar-nos mes nabo. Vez mais, Senhor Deus, tanto nós que está aqui como nós que está na casa que bisa, bota no Senhor. Senhor Deus, se tem ende que está escutando, se tem ende que dentro, nós aqui sobre a relação que botar. Ende que portar agora atender pergunta, que botar de Deus, que está por relação com Deus. Não por visa de seu mês que tem de Deus, não por ter segurança de salvação. Eu, Senhor, vou oferecer dia mais o regalo de Jesus. Que se nós pedir Cristo Jesus para nos vida e aceitar como nosso Salvador personal, que Ele nos está nascendo de novo, que agora Ele nos está virando não por visa, nos está de Deus. Não somente criatura de Deus, mas não, una de Deus. Não tem direito para virar de Deus. Danke nos amamos, Senhor. Bendicionamos essa noite, Senhor. Senhor, nos está essa oração nabo, nos está alabado, nos está bendicionado. Nos está pedindo para pessoas que estão mal na casa. Nos está pedindo para pessoas que estão mal no hospital. Nos está pedindo para pessoas que não têm para riba nem para baixo. Pessoas que não estão com o caminho da coisa. Nos está pedindo, Senhor, dentro da temporada de pandemia aqui. Nós vamos dar para a embajada, nós vamos dar, Senhor, por lo que você está fazendo. Mas nós sabemos que tem uma picância ainda que está sofrendo. Nossa oração para que perde ser querido em último luna aqui que passa para portar junto com nós. Senão que perde ser querido ano passado e ano prometido. Nós te pedimos, Senhor, para Senhor, que está sentindo deprimido. Senão que está sentindo só. Senão que está sentindo que não está com o caminho da coisa. Senão que está sentindo que não tem futuro, não tem dúvida do futuro, inseguridade. Mas, Senhor, abota não segurança. Senhor, abota um que está maravilhoso. Não, Senhor, nós temos que bem, de boa maneira não está. Com nos dúvidas, com nos problemas,
com nossa tristeza, o coisa que está preocupado, nós podemos tirar nang body lamte. Mas o Senhor está cerca de nós. Danke nos amado. Forte aplauso no Senhor. Estamos Deus danke também para nós musicantes nang e no manang líder nang de alabanza que ajuda-nos a alabar Senhor. Amém. Nós estamos contentos que nós podemos juntos a trove para nos alabar Senhor. Guarda que el luna aqui 30 dias nós estamos rezando para 3 pessoas. Guarda para nós seguir assim esse. Nós estamos muito contentos que nós temos visita de Holanda. O pastor John Earleman. Pastor Joel Earleman está casado com Belinda. Ele tata de 2 homens, 2 homens e ele tem suegra. Então, ele está opa acaba. Ele está mais jovem que mim, mas ele está opa para mim como figura. Ele nasceu na Suriname, mas ele viveu muito tempo na Amsterdam. Tempo Sandra e a mim vai para seguir estudar na Holanda. Depois da tradução de Bíblia para se PhD, nós vamos join a igreja na Amsterdam com a Maranatha Ministries, caminho da pastor apóstolo Stanley Hofwegs, da pastor em Nampo Hope por tempo 47 anos acaba de casar. Então nós vamos à igreja, nós vamos receber Hope bom, nós podemos participar, nós podemos dar uma contribuição. Mas nós vamos conhecer John também, John com Belinda. John entregou sua vida na ano 1995 na Cristo. Então, ele seguiu Jesus por o tempo. Por o ano 2002, John abinta para Maranatha Ministries full time, como pastor nang, bau de ministério de apóstolo Hofwegs. Então, ele pode sostener o trabalho do Senhor. E essa aqui é grande privilégio. Nós, Senhor, por aplauso, nós vamos trus também. Sabe que nós conhecemos trus lá para o rato? Nós vamos triste um romano já que um romano com o tempo dava na Maranatha na Holanda, onde o líder nang aqui também na igreja Vida Novo, então onde o líder nang aqui nang, então eu conheço John Hope bom que me estou contente que tem John junto com ele. Nós vamos Maurício também, com Charela também, com não tudo conhece John Hope bom, que me estou contente que John está aqui na o você tem ainda não estava de Maranatha, nós que estava da igreja Maranatha. Nós estamos compartilhando e recuerdo ng Pastor John, vem na nossa palavra do Senhor. Forte aplauso na Senhora e para Pastor John. Boa noite, Rumanang. Boa noite, Romana. Me está comendado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Me está muito contente de estar aqui nang. En verder moet je me helpen. Ato pa look na bij Sigi, wat doe je daarmee? Ja. Dank u wel voor deze gelegenheid om hier aanwezig te mogen zijn. Dank u voor de opportuniteit om importar aqui na Junto Cuboso. Het is een geweldig voorrecht. Un privilegio op grande. Ik dank de Heer dat ik hier mag zijn. Então, Senhor, dank u importar aqui. Ik dank de leiding van de gemeente voor de gelegenheid om te spreken. Então, Senhor, dank u liderazgo de igreja com o Pablo Cuboso. Om samen met z'n allen het woord van God in te gaan en te horen wat de Heer wil spreken vanavond. Mas na onde nós focus sobre a palavra de Deus e o que o Senhor que pisa nós a noite. Ja, ik wil ook mijn voorganger bedanken voor de gelegenheid dat hij mij heeft gezegend ook om hier te mogen zijn. Ik ga mijn pastor Stanley Hofwegs bedanken voor de bendicionale, maar importa aqui na Junto Cuboso. Ik geloof dat het belangrijk is dat overal wat ik doe, dat hij ervan op de hoogte is. Então, caminhando com meu pai, me está contento para ter sua cobertura para essa aqui como está sendo. Ik ben ook blij dat ik zuster Truus ook weer zie. En wat ik heel bijzonder vind is dat mijn zoon vandaag in de kerk zit, na een hele lange tijd. Ik ben maar zo content met mijn zuster Truus in mijn Wil je heel even staan, Elroy? Mijn hammer, Elroy, daar Ja. dat ding, iglesia, awe. Ik ben content dat we dat doen. Ja, dat doet me heel goed. Heel Dat is goed. mijn corazon op je bom. En ik vond dat lied wat die broeder zong, Maar ik kan tegen keer mijn hammer kanten. Levanto mis manos, heel bijzonder lied, heel bijzonder lied. Ja, ik kan tegen maar speciaal. Cuando no tengo fuerza. Aha, Amen, agora amen. me notem força. Ja, zoiets, ja. Maar we gaan de Heer danken.
Nós estamos agradecidos, Senhor. Liefdevolle God en hemelse Vader, in de naam van Jezus komen wij voor uw troon van genade. Querido Senhor, amoroso Tata, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante do trono de graça. Ik dank u voor uw liefdevolle Heilige Geest die hier is. Me dá uma danke para o Espírito de amor que está aqui não. Dank u dat uw woord gezegend is. Danke por a palavra da bendicional. En dat u het uitzendt, heren. Dat u? En dat u het uitzendt. E como está lá que sali vai para for, Senhor. En dat het doet waartoe u het zendt. Então eta hasi lo que abo que peasi. Heren, ga uw gang, heren, in Jezus' naam. Senhor, abo hasi botra bouw in nome de Jesus. Amen. 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 Ik wil vanavond met u opslaan het boek Marcus. Ik heb bij kubo den Evangelio de Marco, Hoofdstuk 10, Marco capítulo 10, versículo 46. versículo 46, de 52. Oké, dan gaan we... Ik ga denk ik deze, want deze letters zijn groter. Ja, dat is goed. Ja, Als je gewoon om de vers wacht, dan vertaal ik het meteen. prima, prima, prima. De genezing van Bartimaeus. Sanação de Bartimeo, Marco 10, versículo 46. En zij kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke scharen uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar aan de weg. Então, nang llega a Jerico, então ele lá chega junto com seus discípulos, nang, tava tinha multitude hope grande, e tava tinha nang Judi Timaeus, Bartimaeus, homem cego que tava pedindo limosna, canti caminda. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. Então, ora ela atende com Jesus, tava Jesus em Nazareth, ela começa a gritar e bisa, Judi David, tem misericórdia comigo. En u denkt misschien, broeder John, waarom schreeuwt u zo? Maar er staat een uitroepteken. Mas John, pastor John, de como da grita assim, né? Pero da parece que bico signo de exclamação. En we gaan zien dat de nood die Bartimaeus had, dat het ervoor zorgde dat hij zo uitriep naar Jezus. Só vai mira com o motivo de necessidade que o Bartimeu estava tendo, ela grita na Jesus. Ja, vers 48. En velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou, doch hij riep des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij. Então, hope gente a zundre repreender para que da quieto, pero mas não estava a dizer para que da quieto, mas estava a gritar, Judi David, tem misericórdia comigo. Amen. En Jezus stond stil en zeide: Roep hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd moed, houd moed. Dus diezelfde mensen die hem net uitscholden zeggen: Houd moed, sta op, want hij roept u. Então, Jesus para quieto, Jesus bisa, yamela que bisa kami, então, gente não ku ataba não yama, homem cego, e abise tem coragem, lanta riba, eta yamabo. Toen wierp hij zijn mantel af, hij sprong op en hij ging naar Jezus. Ora ela tira su mantel band, pone su mantel banda, ela la pula lanta riba e vai se Jesus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende worde. Então Jesus apontou, kiko porque para mim assim pabo. Então ele homem cego bise, Rabuni, me que mira. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Então Jesus abise, vai numa, bofe a salvabo. Então mesora e homem a começar mira, então ela sigue seu caminho. Dit is een heel bijzonder verhaal. Essa aqui é uma história mais interessante. Want het is heel relevant en heel bemoedigend voor mij. En het maakt dat ik steeds meer de Heer Jezus ga bewonderen om wie Hij is en voor wat Hij doet. Het is mais especial, het encoraja-me, mas hoop,
Pa sobra eta ponemi admira Jesus pa lo que Jesus ta hasi. Maar dat niet alleen, ook Bartimaeus en zijn houding heeft een bepaalde manier van hoe hij dat doet, waar wij veel van kunnen leren. Pero no solamente ese actitud de Bartimeo, también nos posinha diferente coisas voor DJ. In deze periode was de Heer Jezus op weg richting Jeruzalem om te gaan sterven aan het kruis. El momento que nos topa el texto, Jesus está na caminha para Jerusalém, caminha le tem que vai morir. En hij kwam bij Jericho aan. De la llega Jericho. En eigenlijk ten tijde dat Jericho vernietigd was door het volk Israël, toen heeft Jozua een vreselijke vloek uitgesproken over Jericho en degene die Jericho zou herbouwen. Nós está corda que dentro desse membieu ora que Josué a destruir Jericho, ela expressar maldição, hobby profundo, que é sunco reconstruir Jericho a trobe lota maldicionar. Ja, en toen ik me aan het voorbereiden was, toen kwam ik ergens een stuk tegen waar ik las en dat eigenlijk in die tijd het voor Joden niet echt gebruikelijk was om echt door Jericho heen te gaan. Ze wilden het liever vermijden. Ora me estava dando uma investigação de passagem aqui, mas compreender que dentro tempo Jesus, o Deus não está querendo passar door de Jericho, não estava a preferir de não passar banda. Maar niet Jezus. Jezus ging er dwars doorheen. Pero não Jesus, Jesus ia passar door de Jericho. En Jericho is ook het beeld van de wereld waar we in leven. Então Jericho pode funcionar de maneira uma imagem de mundo em qual nós está viva. En ik dank God vanavond dat de Heer Jezus in onze Jericho is gekomen en onze levens heeft doorkruist. Então Deus danke que Jesus Cristo adrenta de nos Jericho e ela cruza adrenta de nos situação. Ja, en dit is het type eigenlijk van de Heer Jezus Christus, onze redder, die eigenlijk naar deze wereld is gekomen en u en mij heeft uitgekozen en aangewezen. Essa aqui é uma imagem de nosso Senhor Jesus Cristo que habita no mundo aqui e ela aponta a mim e a você. Om zijn kinderen te zijn en vrucht te dragen in deze wereld waar we in leven. Ela apontamos para su yunang e para nós por carga fruta em mundo aqui como su yunang. En zeker in deze wereld vol duisternis wil hij ons gebruiken om een licht te zijn. Então seguro em mundo e em escuridão aqui e que usa nós para luz. Oké, en nu eigenlijk deze situatie met Bartimaeus. Bartimaeus, hij was blind. A situação de Bartimeus lá no suaque, Bartimeus estava cego. En Bartimaeus, hij had geen zicht. Bartimeus por a mira. Kijkt u allemaal even naar mij. Wak mi urato. Doe uw ogen dicht. Será bo urato. Wat ziet u nu? Kibo da wak. Niks. Dat was Bartimaeus zijn leven. Want da wak nada. Você estava da vida de Bartimeo. En Bartimaeus, hij had een wonder nodig. Bartimeo dat mistério milagre. Hij had geen visie voor zijn toekomst. Hij had geen zicht. Hij had geen ene perspectief voor zijn toekomst. Bartimeo não estava tendo perspectiva para futuro. Não estava para mira. Não estava tendo futuro pe. En wat ook heel heftig was, dat in die tijd, als je gehandicapt was je kansloos. Donc estava da roupa pisada tá por tempo e ora bota tinha discapacidade físico, bota tinha chance de vida. Het was hoppie-pisa. Dava da roupa pisada. Ja. Dus Bartimaeus, hij had geen andere optie dan alleen maar te kunnen bedelen. Bartimeo não tem outra opção que não tá de para cantar caminho pedir limosna. En dat is wat hij deed. Elke dag zat hij aan de poort. En hij vroeg, genade, genade. Então isso é o que estava assim. Estava assim, todo dia na porta de estado, então estava grita, misericórdia, misericórdia. Genade. En alle mensen vroeg hij die bij de poort kwamen, help, help. Toen hij estava passando na porta de estado, estava da vista, ajuda-me, ajuda-me. En soms kreeg Bartimaeus 5 florin. Timbiaba de mim, estava dando 5 florim. Dan kon hij een pastetje gaan halen. Eu vou como pastete. En soms had je van die mensen die waren heel gul.
Dat ding in de nang kutaba dat doen een hobby. En dan gaven ze hem 25 gulden. Dat doen een binti singuloring. Dat was het arroz moro met cabrito. Rosmoro ko cabrito. Dus Bartimaeus, hij zat dag in dag uit aan de poort te bedelen. Que men Bartimeo dia foi taba da senta na porta taba da pedir limosna. Ziet u, in deze tijd kunnen blinde mensen, Denha tempo aqui ainda na ciego, ze kunnen lezen. na polesa, Ze lezen braille, ze voelen en dan lezen ze. nanda usa o sistema de braille para não por me tocar, então nanda lesa. Blinde mensen gebruiken de computer. Ele ciego usa computer. Ik weet niet hoe, maar ze doen het. Menino sabe quando anda ciego, anda ciego. Blinde mensen die kunnen werken. Er worden werkplekken ingericht en ze wordt ze geholpen met de oriëntatie. De tempo aqui ainda ciego por trás, tem lugar especial para entrar, nanda ajuda não para orientar na mes. Ik weet niet of het hier ook is, maar in Nederland hebben ze ook honden, blinde geleidehonden. Então, am saco aqui na para Holanda, não tem ecachona special para funcionar como guia para gente ciego. Maar niet in die tijd. No, é tempo já não. In die tijd was Bartimaeus, hij was aan de onderkant van de samenleving. Tem tempo de Jesus, Bartimeu estava na lugar mais bobo para imaginar dentro da sociedade. En ongewild leefde hij zonder een visie voor zijn leven. Então, sim que estava aqui, estava da Bíblia um vida sem função para sua vida, para seu futuro. Weet u, een van de dingen is dat Satan, hij maakt jacht op uw en mijn visie. Onde coisa que o diabo está citar, o diabo está jagriba ami e abo sua visão. Hij gaat alles proberen om ons te willen verblinden. Diabo probeert se turcos para ciega nós. Denkt u maar aan Simpson. Pensa riba Samson. Simpson, een van de richters uit het boek Richteren. Samson, onde líder ng juez, den boekie die juez nang. En hij was heel sterk. Estava tão gai, op forte. Maar de duivel, hij was met hem bezig. Pero o diabo estava ocupado su mes com ele. En toen Samson eigenlijk gevangen werd, het eerste wat er gebeurde was, Ora ku nanga kwe Samson na arreste na kwe preso e filisteo nang Romein koska passa zijn haar werd afgeknipt waar zijn kracht in was. na corta su cabelo assim ela perde su força En zijn ogen werden uitgehaald. anto nanga saca su ovo for la ega da ciego Hij kon niks meer zien. e por mira mas Ziet u, en velen, ze kunnen zien vandaag de dag, maar ze hebben geen visie. pero opinião a vendia por mira si Maar- pero não tem visão. Maar ik geloof als God een plan heeft met u en mijn leven, dan gaat hij ook ons vernieuwen. Hij gaat ons veranderen. Pero se Deus tem plan com a mim e a sua vida, Deus também renovar nós, e também cambia nós, Hij gaat ons denken veranderen. e também cambia nossa maneira de pensar, Hij gaat veranderen hoe we dingen zien. e também cambia com nossa mira a realidade, Hij gaat veranderen hoe we dingen horen. e também cambia com nossa escuta. Ziet u, want Bartimaeus, hij had geen visie. Maar die mensen, dat is visão, dat is perspectiva. En als je leeft zonder visie, dan heb je geen richting voor je leven. Dus se bobi basi visão, não tem guia para bobida. Ziet u, en de boze gaat altijd van alles doen om u terug te trekken. É malvado, lo assim turcos para é alabo back se Weg van de Heer. for die Senhor. En ook bepaalde situaties, zoals de wereldwijde pandemie. Então, certa situação na maneira é pandemia global mundial. Heeft hij gebruikt om ook ons leven te ontwrichten. Eta usa para assim desmantelar nos vida. Maar gloria a Dios. Glória a Deus. Als je gegrond bent in het woord van God, Se bobase a palavra de Deus, ziet u, dan krijgt u de kracht. door botar a força. Het is hetzelfde als wanneer je met je telefoon overal, ik merk overal waar ik hier ben, Tu como não me vai aqui na telefone, zoek ik naar wifi. me te busca wifi. Ziet u, christenen moeten desperate zijn naar de wifi van de Heilige Geest. Cristiano mas busca sempre na wifi do Espírito Santo. Zodat we bereik hebben. Assim nós tem manejo, nós tem guia. Ziet u, want die geest die in u woont in mij. Para sobre Espírito que bebe embora, bebe me também. En dat maakt ons één en dat maakt ons krachtig. Então é assim nós uro, é assim nós força. Oké, waar was ik gebleven? Então não maqueda.
Ja, hier, ja. Dus Bartimaeus, hij leefde in volledige duisternis. Bartimeo estaba da biba de escuridad completo. Hij had geen licht in zijn leven. En no estaba de luz de su vida. En wij allemaal die hier zitten, ik ga regelmatig door periodes van duisternis soms. Anto no stura kinang ami tambe ta passa hobi be den periode nang di escuridad. Waarbij ik me moet vastgrijpen aan het woord van God. Want dat, Kami met een gara tenen na e palavra di Dios. waarin Psalmen zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Wanneer de salmista tabisa bo palavra ta un lampi pa mi pia eta un luz riba mi caminda. Ja, maar leven in de duisternis van tijd tot tijd betekent niet dat God u heeft verlaten. Hè? Pero ora nos biba en nos station di escuridad, onde ven que Dios abandona nos. Er kunnen periodes zijn dat God toestaat dat we van tijd tot tijd in duisternis verkeren. Pot in periodo nang caminda Dios ta permitir, pa nos põe nos in situação di escuridad. En God laat het toe om ons te trainen voor waar Hij ons in de toekomst wil hebben. Dat Dios ta permitir esse pa e treinos pa lo que e ting pa nos den futuro. Iedereen die door God gebruikt gaat worden, zal door een periode van duisternis gaan. Tu rende que Dios lo pa usa, lo passa de un temporada de escuridad. Mozes, Moisés, hij ging 40 jaar de woestijn in de duisternis. 40 años largo la queda den desierto, de escuridad. En toen op zijn 80ste begon God met hem te praten. Entonces hace 80 años Dios comienza a papia con él. Ziet u, Jacob, hij worstelde met de engel in de duisternis. Jacob a lucha com e angel de escuridad. Jozef was bij Potifar. Eerst ging hij in de put, toen ging hij naar Potifar. En toen in de gevangenis. Joseph abai dem na poner dem pos, después abai casa de Potifar, después la capa den wangalan den piscala. En hij heeft veel duisternis ervaren. Então ela experiencia escuridad. Maar hij was trouw aan God. Pero estaba ta fiel a Dios. En het resultaat was het paleis. Então o resultado da aquela capa nem palácio de Faraó. Hopi grandi casa. Casa grande. Cas grandi. Of... Zie, als ik jullie zie, dan wil ik gelijk van alles praten. Ora we mira mostrando, gaan para tu só idioma. Ai, ai, ai. Maar Bartimaeus dus, want daar waren we. Bartimaeus, hij verkeerde in duisternis. Pero Bartimeus añele den escuridad. Hij had geen zicht. En no por mira. Maar Bartimaeus, hij had oren en hij kon horen. Pero Bartimeus tinha orejas, sí, por escucha. En niet alleen had hij oren die konden horen, maar Bartimaeus had een stem. No solamente Bartimeus tinha oreja para escucha, dat een stem que por papia. En nu moet u voorstellen, dus die dag die Bartimaeus, hij zat daar te bedelen. En op een gegeven moment, toen was er Israël. Wie is hier in Israël geweest? Quem é bij Israël gedaan? De rest is nog niet geweest. Outro ainda não vai ainda. Oké, laten we voorstellen dat we nu in Israël zijn, maar dan 2000 jaar geleden. Laga nos imaginar nos mesmos que nós na Israël 2000 anos passar. Met z'n allen. Nós todos juntos. Dus het was hoppie caliente. Tava da hobby caliente. Het was druk, stoffig. Tava da hobby stof. En Bartimaeus, hij is daar aan het bedelen. Então Bartimeus da pedir limosna. En hij hoort daar een geroezemoes. Então ele atende uns vroom vroom. En hij vraagt van, wat is het? Wie is daar? O que está passando? En hij hoort van mensen, ze zeggen, ja, het is Jezus van Nazareth. Então escute ele na ambisa, tá Jesus in Nazareth. En hij denkt, Jezus van Nazareth? Então tá pensando, Jesus in Nazareth. Hij wist van alle verhalen Aparentemente, door toda a história, estava da sa. Dat alles wat Jezus had gedaan, Ela atende lo que Jesus faz. hij wist dat dat de Messias was. Estava da sa com Jesus de Messias. En hij liet geen gras erover groeien. Então, não há dúvida, não há dúvida para En hij riep het uit. Então ela grita: Zoon van David, Jude David, heb medelijden met mij. tenha misericórdia comigo. Ziet u, maar altijd wanneer wij stappen willen maken richting Jezus, Want mira, ora porque dar stap na direção de Jesus, zal er tegenstand zijn. sempre lo tiene contra. In dit geval
Tem caso aqui, Deze situatie tem situação aqui. waren het de mensen rondom Jezus heen. Tava tá errando não que tava muito com Jesus. En het is goed om ons af te vragen, Ando tá bomba nos puntos nos mês. en ik vraag me regelmatig af, Ando me tá punto me mês regularmente. John, John, ben jij ook zo? wat aan met onder guy nee? Dat jouw gedrag mensen tegenhoudt om tot Jezus te komen. O bom comportação tá stroba outro gente de contra com Jesus. Is goed dat we onszelf onderzoeken. Tá bom para nós examinar nos mês. Ziet u, want er zijn, God wil ons gebruiken om mensen te winnen. En mensen te redden. Deus que usa nós para gente não ganhar salvação, para ganhar gente para Cristo. Ziet u, Bartimaeus, hij was jaren, had hij geleefd in een isolatie. Bartimeu op Bíblia houve tempo de isolação. Wij in de wereld hebben een hele periode ook veel geïsoleerd geleefd. Nós também agora que tem mundo a Bíblia tempo de isolação. Maar het is tijd om weer uit te komen. Pero dat tempo nós saímos voor. Weet u wel, te gaan bouwen op het woord van God en God te gaan zoeken. Dat tempo nós construir a palavra de Deus e para nós buscar Deus. Ziet u, hij kon niet zien, maar hij had oren om te horen. En por mira, pero dat tem orelha para escutar sim. En Bartimaeus, een van de lessen wat ik van hem heb geleerd, is dat hij niet luisterde naar de negativiteit. Onde lesta como está assim de Bartimeu tá que não escuta na negativismo. Want er zullen altijd situaties zijn, Mas sobre sempre lo tem situação não. negatief gepraat, Lo tem papiamento negativo. of negatieve situaties rondom u heen, Of lo tem situação negativo rondibo. die u tegen willen houden om naar Jezus te gaan. Porque aguantabo, quitabo de llegar cerca de Jesus. Maar ik wil u bemoedigen, als het de eerste keer niet lukt, Pero me quer encorajar, você primeiro já bom logra. ga nog een keer. Vai trobe. Zeg aan elkaar, ga nog een keer. Bisa outro, vai trobe. Ziet u, en dat deed Bartimaeus ook. Então esse Bartimeu assim. En Bartimaeus, hij schreeuwde het uit, Zoon van David, heb medelijden met mij. Então ele grita, Jude David, tem misericórdia comigo. En de Bijbel zegt, Jezus stond stil. Então Bíblia te vista com Jesus aqui da parar. Ziet u, want Jezus, hij herkende die roep en die naam. Mas o Jesus a reconhecer o tipo de grito e ele reconhecer o nome o Bartimeu ayame. Zoon van David. Jude David. Tot die tijd hadden mensen Jezus nog niet zoon van David genoemd. Op het tempo en dan no ayama Jesus, ze hebben niet genoemd. Niet genoemd. En dan no ayama Jesus, Jude David. Voor zover ik het heb gelezen en zover ik het begrijp in het Nieuwe De Testament, caminho met het Testament Novo. is Bartimaeus een van de eerste die Jezus zoon van David noemde. Bartimeu onde promena que te Jesus, Jude David. Vindt u het niet bijzonder dat een blinde man Want dan tá apart com homem cego, Jezus herkende als de zoon van David? para reconhecer Jesus como Jude David. En dat is heel bijzonder, Mas é hope especial. want hij wist van Jezus. Mas sobre eta sa de Jesus. En vele mensen, ze bestraften hem dat hij stil moest zijn. Hope en repreender zo'n drevi se que te ket. Ziet u, en mensen kunnen soms wreed zijn. Então gente pode hope cruel com outro. Maar laten we elkaar bemoedigen, laten we onszelf bemoedigen. Wat er ook gebeurt, we gaan naar Jezus. Amen. Nós encorajar outro com não tem importar que passa, nós está bij se Jesus. En een van de dingen, weet u, Bartimaeus, hij wilde graag datgene wat al die mensen al hadden, die aan hem zeiden om te zwijgen. Bartimeu estava aqui, lo que é gente não estava a dizer, passar a sua boca, lo que não estava a ter, estava a querer também. Bartimaeus was een doorzetter. Bartimeu estava tão bueno, estava persistente. En er zijn momenten in ons leven dat wij moeten doorzetten. Até tem momento lá que nós não puxa para adiante. Het is misschien moeilijk. Tem beter difícil. Alles staat op tegen u. Tem beter costa lá te contribuir. Maar ik geloof dat in de kracht van de Heer Pero me te quero que tenha força de Senhor, kunnen we doorgaan. nós vamos puxar para adiante. Misschien bent u de hoop verloren in de afgelopen periode in uw leven. Por tal de tempo que passa, para perder esperança de embobida.
Ik wil u zeggen, geef niet op. Me que bisa no entrega. Want God is goed. Mas over Dios está bom. Ziet u? Bartimaeus, hij liet zich niet beïnvloeden door negativiteit. Bartimeo no alaga negativismo influencie. En hij ging ervoor en hij riep, Zoon van David. Ela baipe, ela grita, Jude David. Ziet u, Zoon van David Jude David, is eigenlijk de Messias. da enorme Messias. Het was niet alleen zomaar een titel, No, dat is een titel, maar het was een titel vol met messiaanse inhoud en beloften die beschreven staan in de Bijbel. no, dat is een título, pero ta un título llena con promesa ng unificación den Bijbel die Messias. Want Jezus was de auteur van redding, verlossing en genezing. Pas obra Jesus estaba autor de salvación y de sanación. Hij was de gever van nieuw leven. Het is una vida novo. En Bartimaeus wist dat. Então Bartimeo da sai. Ziet u? Maar Bartimaeus, hij moest kiezen. Wat ga ik doen? Ga ik luisteren naar die negativiteit? Bartimeo se escoge, me debe escuchar cosas negativas. Of ga ik mijn eigen keuze maken? Om me tabai as me mes escojo. Ziet u, elke keuze die we maken heeft een gevolg. Cada escojo ku abo tuma tem consequência. Bartimaeus had ook kunnen zeggen, wel, oké, jullie zeggen ik moet het niet doen. Oké, dan doe ik het niet. Bartimeo por bisa baka be bo bisa bastante bisa me maki grita la me que te tu alumbanda. Maar hij koos ervoor Pero la escoge tegen elke tegenstand in contra de tour oposición. naar Jezus te gaan. Vai ser Jesus toch. De keuze die ik heb gemaakt in mijn leven Escojo ku amasi de mi vida in 1995 na año 1995 heeft bepaald waar ik nu ben. determinada una mita awe. En ik geloof dat het voor u ook zo is. Então mita que pa abo ta mita sina. Er zijn misschien enkele hier die misschien volgens het plan van de duivel al dood hadden moeten zijn. Portanto em algum nosso que não com plan de diabo mas está morto acaba. Maar de Heer kende u. Pero o Senhor te conhecebo. De Heer heeft u uitgekozen en aangewezen Senhor a escolhebo e ela apuntavo om heen te gaan en vrucht te dragen. para bo bai e para bo carga fruta. Ziet u, want als God een plan heeft met uw So leven, wat mira ora Deus plan com bo vida. heeft de tegenstander ook een plan met uw E leven. inimigo também tem plan com bo vida. Maar aan mij de keus Pero ta queda na ami met wie ik ga. com quem me dabai. En Bartimaeus, hij koos ervoor, ik ga naar Jezus. Bartimeo a decidir me dabai com Jesus. Want Dabai ser hij wist dat de Heer Jezus de enige kans was Estava da saco Jesus estava da sua única oportunidade. om zijn visie terug te ontvangen. Jesus estava dando uma chance para agarrar back sua visão. En hij ging voor die keus. Então ela vai para lo que ela escolhe. En Bartimaeus, het moment dat Jezus daar kwam en hij hoorde dat Jezus daar was, Então Bartimeo no momento que ela chega na Jesus está passa, hij zat daar ela sente não, en hij was aan het bedelen. estava tá pedir limosna. En dan zegt de Bijbel, het moment dat Jezus stilstaat, Então Bíblia da bisa que no momento que Jesus aquela parar, en dan zegt Jezus roept hem. então Bíblia da bisa Jesus a chame, bisa bem. En precies diezelfde mensen Então é mesmo ainda não, die eerst zeiden dat hij moest zwijgen, que bisa que da quieto, die gingen nu naar Bartimaeus. Kom Bartimaeus, Jezus roept je, kom, kom. a uma vai que bisa bam Jesus a chamava, bam Jesus. Diezelfde mensen die hem eerst hadden weggeduwd, É mesmo ainda não que puxou banda para mim, die moesten hem nu oprichten. dan namen ze dat lantebek. Dat leert mij dat er sommige situaties in uw leven kunnen zijn, of sommige mensen, of wat dan ook het is, Esse tá para mim pensa que tem situação de boa vida, die u eerst tegenwerkte, que de prometa para vai contra dibo, dat God een keer kan brengen que pode una Deus glória, om die situatie te gebruiken om u weer te zegenen. pero tá dando Deus glória para usar a mesma situação é para bendicionar. Er staat een tekst in de Bijbel, want we weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede.
Tem texto na Bíblia que diz que tu costa trapa bom, voor hen die hem lief hebben para meio de Deus, para esnango da estima Deus, en die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. esnango da chamado de acordo com sua vontade. Vergeet u niet dat u geroepen bent door de Heer. Não duvida que Deus é chamado. U bent hier niet toevallig, u bent hier omdat u geroepen bent door de Heer. Mas não está aqui não para casualidade, não está aqui não para sobre o Senhor é chamado. En de Bijbel zegt, Jezus, zij roept hem. Então a Bíblia diz, Jesus diz, ja me bem. En dan gebeurt er iets bijzonders. Bartimaeus, Algo especial de tomar lugar. het moment dat hij opstond, dat zegt de Bijbel, A Bíblia diz que ela lá arriba, hij wierp zijn mantel af. está um mantel então ela tirou. Ziet u, want Bartimaeus, hij had een mantel Na Bartimeu tem sua capa, seu mantel, depois sua curva. die hem al jaren warmte gaf. Kutaba da doen calor, kutaba da aan tapé com de frio. Het was een mantel die ook een onderdeel was van zijn identiteit. Taba da também parte de sua identidade. Zoals er in de Bijbel ook bij de Melaatsen, die waren ook herkenbaar aan hun mantels. De mensen ele proso nan também para poder reconhecer na mantel que nanda bata ting pone. En die mantel was alles. Então você bata tu coque da ting. Die mantel hield hem warm in de koude periodes. Ora taba da si frio, taba da doen aan caliente. Die mantel, hij gaf hem bedekking tegen de zon. Ora que o sol está aqui maduro, e mantel taba da cobrir. Die mantel was bijna eigenlijk zijn identiteit. Het was zijn identiteit. Taba da sua identidade. Maar de Bijbel zegt, hij wierp zijn mantel af. De Bijbel de bisa, ela bente mantel banda. En hij wierp zijn mantel af, Bartimaeus. Dit is niet een mantel, maar het is een soort mantel. Ja? Niet zeggen dat een mantel, pero baatje aqui, pero een type mantel. En hij trekt die mantel uit. Bartimaeus, ziet u, als je naar de Heer wil gaan, moet je alles van je moet je laten. Ora para que vai ser que o Senhor botou um bando na turcos. Die mantel zit wel goed vast. E mantel que de maneira duro pegar. Maar zo is het met sommige gewoontes van ons. Die zitten echt vast. Als er dat ook algum costume de nós, dat duro pegar. Er zijn dingen in ons leven die we niet los kunnen laten. Tem coisa in ons vida que nós não quer largar los. Ziet u wel, we hebben de kracht van God nodig om dingen los te kunnen laten. Nós precisamos de força de Deus para nós largar coisa não los. Maar wij moeten ervoor kiezen om los te laten. Pero nós temos que escolher para nós largar los. En Bartimaeus, hij laat zijn mantel los. Bartimeu larga mantel los, larga capa los. Maar die mantel kan niet voor de helft. Je kan niet de helft van je mantel houden. Alle dingen moeten los. Alle dingen moeten los. Pero um pouquinho de mantel mitar. Tur coisa para tu largar los. En Bartimaeus, Bartimeu, dit staat niet in de Bijbel. tu vai de Bijbel. Maar ik kan me voorstellen dat Bartimaeus, hier is die mantel. Mas imagina me wat de mantel é então Bartimeu. En daar is de Heer Jezus. Então até Jesus que banda. Dat hij een moment heeft genomen misschien dat hij dacht, É um momento que botar la waque mantel. dankjewel mantel, Então ele pensa, dankie mantel. voor al die jaren die we samen hebben gedeeld. Dankie capa mantel, para tudo aí não nós está junto. Je hebt me warmte gegeven, Para donar me calor, je hebt me beschermd. para cobrir me, proteger me. Mantel, je was een deel van mijn identiteit. Botar een parte de mijn identidade. Maar als ik kijk naar wat mijn toekomst is, Pero se me waque com meu futuro tá. zie ik dat er voor jou geen plaats meer is daar, mantel. Mira que não tem lugar para mais não. En hij ging naar Então Jezus. ele vai ser Jesus. Ziet u, en dit kost wat om dingen los te laten. Dat costa algo para nos abandonar certo coisa. Misschien zijn het uw angsten. Portanto nos ansiam. Misschien is het uw schaamte. Portanto vergüenza. Er zijn misschien dingen gebeurd in het verleden die littekens hebben gelaten. Portanto coisa não passa de passado com alaga cicatriz. Die schade hebben gebracht in uw leven. O atrese danho, que danha bobida. Die u onzekerheid hebben gebracht. Assim inseguro. Die u boosheid hebben gegeven. Quando rabia, atrese rabia de bobida. Misschien bent u soms zo boos dat u niet kunt vergeven soms. Portanto se rabia como não perdonar. Ziet u, maar dat is ook een onderdeel van die mantel. Pero se também tá parte de mantel.
En wanneer we naar de Heer gaan, is het belangrijk om geen bagage mee te nemen. Você ora vai ser Senhor tá importante para nós vai com nenhum equipagem, nenhum maleta vai ir vai ser Senhor. Op de grafsteen van mijn moeder, Riba é piedra de grave de minha mama. toevallig is het vandaag haar 37 jaar geleden dat ze is overleden. De 7 anos passado ela faleceu. Maar op haar grafsteen staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. Riba su am piedra de grave tá para que mira mita hasi turcos novo. Maar als God dingen nieuw wil maken, moeten eerst die oude dingen moeten weg. Pero para Deus assim cos novo e cos também mense que tá foi Die, caminho. die blindheid moet weg. Die blindheid moet weg. Aha, essa guerra tem que vai. Maar vaak is die mantel is ook een onderdeel van onze Pero que comfortzone. é mantel é bir parte de nós confortável com ele. En we zijn bang voor wat de toekomst brengt. Nós tem medo para o que futuro também traz. Maar het woord belooft ons Pero a palavra tá permitindo nós dat wij in de Heer Jezus een hoopvolle toekomst hebben. Amen. que Jesus Cristo nossa esperança para futuro. En Bartimeus, hij komt bij Jezus. Então Bartimeu também vai ser Jesus. We hebben tot 8 uur, hè? Ja, 10 uur. Oké, nou, dan ga ik nu bij die preek beginnen. Dat is goed. Ja? Prima, Oké. prima, prima. Oké. Bartimeus, hij komt bij Jezus. Bartimeu vai ser Jesus. En de Heer Jezus, hij vraagt aan Bartimeus, wat wilt gij dat ik u doen zal? Então Jesus aponta Bartimeu, o que como que vai me assim pabo? Maar de Heer Jezus zag toch dat Bartimeus niet kon zien. Então Jesus para mira, toca Bartimeu para mira. Maar waarschijnlijk wilde de Heer Jezus dat Bartimeus zelf zei wat hij wilde. Pero o Senhor Jesus está aqui para imenso Jesus. Kan het misschien zo zijn dat de Heer Jezus zeker wilde weten, nog zekerder wilde weten? Portanto, Jesus aqui está dobra seguro. Het is goed om te praten met de Heer Tá bom para nós papo com o Senhor. en hem kenbaar te maken in uw gebeden. Então lá que o Senhor sa door nos oração, Wat u wilt, lo que porque. want er is kracht in gebed. Mas sobre tem força de oração. Ziet u, op dat moment had Bartimeus alles kunnen vragen. De momento é Bartimeu para pedir que está aqui. Bartimeus had misschien een iPad kunnen vragen. Portanto, aqui iPad. Dat hij zijn Facebook kon bijhouden. Portanto, aqui era WhatsApp, Facebook, põe no Facebook. Hij kon misschien TikTok downloaden of wat dan ook. Portanto, aqui era pampa de coisa TikTok. Bartimeus, hij kon vragen, Heer, geef me geld. Laten we gaan eten samen. Portanto, para Jesus, na minha placa, lá bang come junto. Maar Bartimeus, hij vroeg, Heer, dat ik ziende word. Pero ela pensa, Senhor, me que mira. Vader, ik ben deze duisternis, ben ik zat. Me está cansado, me está fadado de escuridão aqui. Ik kan niet meer. Me não por mais. Ik heb u nodig, Heer. Ik heb u nodig. Senhor, me mistério de Senhor. Ziet u, jaren geleden ben ik een tijdje verslaafd geweest aan drugs. Op een ano passado, me estava drogadicto na droga. En droga. ik kon niet uit eigen kracht het Me loslaten. não por alaga é droga, arriba de minha força. Maar ik moest ervoor kiezen om het los te laten. Pero me será escolher para malaga droga los. Er kwam een punt in mijn leven dat ik walgde van mezelf. Havia momento de minha vida com me tem asco de mim mesmo. En er waren momenten dat ik het probeerde los te laten. Momento como que laga problema na los. En dan werd ik weer verleid om het te gebruiken. Me quer laga é droga los, pero me tá agora tentar para volver cair back ding. En dan voelde ik me schuldig naar de Heer. Então me dá sentir me culpável para o Senhor. Maar er kwam een moment in mijn leven dat ik het zat was. Pero aí um momento como estava da harta, fada. Soms moet er een moment in uw leven komen dat u die dingen waar u mee strijdt zat bent. Tem medo de um momento de movida como tá harta, fada de coisa de movida. Om ervan los te komen. Para pôr los voor die dan. En ik heb gemerkt dat van de een op de andere dag, Então uma mira de dia para outro, zonder tussenkomst van een of andere kliniek of wat dan ook, num clínica não ajuda-me. de Heer me heeft losgemaakt. Senhor, al liberar-me. En mijn leven heeft vernieuwd. Então ela cambia minha vida, ela renova minha vida. Ziet u, de boze, hij richt zijn pijlen op vele mensen en vooral jonge mensen.
malvado tiene su flecha nan apuntar contra die hoop gente, principalmente en een joven. Om de potentie die God hen heeft gegeven kapot te maken. Bij potentiaal que Dios tu nan pa quebra ese. En Bartimaeus, hij zegt, Heere, ik wil de visie weer terug. Pero Bartimeo pisa Dios mi que volve mira trobe. En de Heere zegent hem en hij geneest hem. Señor a bendicioné y Señor a sané. De Heer Jezus zegt in vers 52, De versículo 52, Señor Jesús pisa. ga heen, uw geloof heeft u behouden. Vai numa bofe a salvabo. Ziet u, wij allemaal hebben geloof. Nos últimos fe. Al die tijd was dat ook bij Bartimaeus. Hij had geloof. Bartimeo também tem fé. We moeten geloof hebben Nós mesmos temos fé. om God in actie te zien in ons Nós leven. mesmos temos fé para nós vir a Deus obra de nos vida. En er zijn misschien mensen hier die in een situatie zijn die menselijkerwijs niet op te lossen is. Bota tem gente que não, bota tem uma situação que humanamente mirar não tem solução. Maar we zongen vroeger in Suriname een liedje. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En na Suriname, en Suriname, sorry. En na Suriname nós estava atacando cantiga, que estava a avisar, não tem limite na poder de Deus, na Jesus poder. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Maar é som que está verwacht um milagre na DJ. Want wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Amen. Pastor, é som que toca com ele para experienciar seu poder. En Bartimaeus, hij ging naar Jezus. Então Bartimeu vai ser Jesus. En wat ik zo mooi vind, hetzelfde verhaal, want wij lazen uit Marcus, het verslag van Marcus. É a mesma história aqui, não sei se é de Marco, pero pardon. Ja? Maar ook Lucas. Lucas heeft ook zijn versie van dit verhaal geschreven. So Lucas também tem sua versão da história aqui. En wat Lucas vertelt in Lucas 18, vers 43, De Lucas 18, versículo 43. daar staat er, en terstond werd hij ziende, dus Bartimaeus kon zien. Lucas enfatiza com mesora Bartimeu por a mira. En dit is belangrijk. En hij volgde hem. Então, essa é importante. Lucas avisa e ela segue Jesus. Wanneer God iets voor ons heeft gedaan, is het belangrijk om bij hem te blijven. Ora, Deus faz coisa para nós, é importante para nós quedar também cerca de Deus. Dus hij volgde hem. Een ander ding wat hij deed, God lovende. Então, outra coisa que ela faz, ela segue Jesus, pero lo que ela faz também alaba a Deus. Dat moet een onderdeel zijn van ons leven. Essa é a parte Lofprijs de en nossa vida. aanbidding. Alabança e agradecimento a Deus. Amen. Amen. En een andere ding, er staat, en al het volk zag het. Então, parece que vida a cultura e multitude a mira que passa. Ziet u, wanneer God iets voor u heeft gedaan, Mas mira, ora Deus faz coisa para bom. u heeft getrokken uit de duisternis, u heeft vernieuwd en veranderd, Sacava foi escuridade, trazendo inovação de vida. dan gaat het niet ongemerkt blijven. Esse ainda quer cinco outro ainda de reparar. Maar Curaçao gaat het zien. Mas Corsau lo mira. Willemstad gaat het zien. Willemstad lo mira. Er wonen niet veel mensen in Westpunt, hè? Respeito menos ainda da Bíblia. Oké, ja. Maar ook daar gaan ze het Pero zien. ainda respeito também lo mira. Waar u ook komt, men gaat het zien. Caminha com bobai não lo mira. Dus, hij volgde hem, Que mendi, ela sigue Jesus, God lovende. alabando Deus. Wie lof offert, eert mij en baan de weg dat ik hem Gods heil doe zien. A Bíblia da Pisa é sunco trazer alabança, tá honrame e me tá abre e caminha para e por mira Deus. En al het volk zag het. Então em toda multura entre pueblo mira. Ziet u, en omdat ze het zagen, Então caminha com a mira aqui. zegt de Bijbel, en ze gaven God lof. Bíblia da Pisa caminha com a mira aqui e ele não a começar a alabar Deus. En misschien denkt u, hè, wil God dat met mij doen? Você pensa Deus quer dizer com amém? Ja, Sim, hij wil het. sim, é que? Hij wil het. É que? Volgens mij ben ik klaar. Segundo está claro. Ik ben getraind op de tijd door mijn voorganger. Dat is geweldig. Ja, Dat is beter. ja. En ik weet niet, misschien bent u hier vanavond Então me saco, bota aqui na noite.
En er zijn bepaalde dingen u misschien bekend voorgekomen. Ato pari kos bekonnen se kaba. Of wat er ook is, als er wat is. Ik denk dat iedereen die hier aanwezig is, de Heer Jezus al kent. Am porta akinan tureno kuta kinan kono se Jesus kaba. En hem volgt ook, net als Bartimaeus. Porta no sura kinan ta sigi Jesus manera Bartimeo. Er zijn er mensen die nog niet de keus voor Jezus hebben gemaakt. Tiene kinan ko bono as un escogo pa Cristo ainda, bono bisa Cristo bine bobida como bo Salvador Oké, personal. iedereen. Turende ore. Oké. Mag ik een gebed doen? Ja? Oké. Vader, in de naam van Jezus, kom voor uw troon van genade, Heer. Tata, de nome de Jesus, nós estamos diante do trono de graça. Ik dank u voor uw woord. Somos danken por palavra. Heer, ik bid dat u komt tot uw doel in de levens van een ieder. Senhor, me te resta para poder chegar na boa meta de vida de cada de nós. Vader, die persoon die strijd heeft, lichamelijke strijd, Vader God. Persona que tem luta em sua corpo, problema corporal. Ik bid dat u doorbreekt met kracht in de naam van Jezus, Heer. Me te resta, Senhor, para poder trazer cambio em nome de Jesus. Heer, en misschien zijn er mensen die kijken ook via de livestream. Portanto, ainda não está walk via de livestream, Die in de nacht aangevallen worden, Vader God. está atacar interdia Door demonische machten. door die poder de diabo. Maar in de naam van Jezus verbreken wij deze machten en krachten in Em Jezus' nome de naam. Jesus, nós está quebra e força na escuridão aqui em nome de Jesus. Dank u, Vader, dat u gaat vernieuwen, veranderen, Heer. Dank je, Senhor, que o Senhor está para renovar, para trazer esse cambio, Senhor. Heer, we bidden voor die mensen, Heer, die hun visie zijn kwijtgeraakt. Nós te resta, Senhor, pensando que perda não visão. En geen zicht hebben op de toekomst, Heer. Pensando que não tem perspectiva para o futuro. Heer, we bidden dat u komt tot uw doel, Heer. Nós te resta para bom meta porque da cumprir, Senhor. Heer, en elke blindheid, Heer, wegneemt Nós in te resta Jezus' para naam. cegueira espiritual em nome de Jesus. Vader, we bidden, Heer God, voor de ernstig zieke, Vader. Senhor, nós te resta pensando que malo, Senhor. Heer, dat u ze aanraakt, dat u hen doorstroomt, Heer, met uw kracht. Como por tocar nang, Senhor, como passador de nang, Senhor, como corriente, Senhor, Deus está no chão, Senhor, de poder. Dank u, Vader, Dank je, Senhor. dat u komt tot uw doel. Dank je, Tata, que a bota chega na bo propósito, Senhor. Heer, we willen u zegenen, Vader Senhor, God. nós que bendicionamos, Senhor. Heer, ik zegen ook de gemeente hier, Vader. Senhor, bendicionar a igreja aqui também. Alle gelovigen hier, o koning. Tu creyente que não, Senhor. Zegen hen op een bijzondere wijze, Vader. Bendicionar de uma maneira especial, Senhor. Vader, dat Curaçao mag weten dat dit een plaats is van uw licht is, Heer. O coração por saque isso aqui está lugar de luz, Senhor. Dank u, Heere God, ook voor de leiding en alles, Dank je, Heer. Senhor, para o liderazgo, Senhor. Voor wijsheid en inzicht. Dank je para sabedoria, Senhor. En de salving van de Heilige Geest. Unção do Espírito Santo, Senhor. In Jezus' naam. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Amém. Nos forte aplauso no Senhor. Dank je, Pastor John. Dank je. Se tem ainda que oração, as mensen gebed willen hebben, kunnen ze straks. Staan ook que oração, aqui rato, por bem dilante. Pastor John, essa nós está bem. Temendo a palavra do Senhor. Nós temos que mirar a visão, maneira Bartimeu. Nós mandamos na Senhor. Pedir uma que está, pedir para duna. Nós estamos contento. Nós estamos força. Nós estamos com o coração contente para saber Deus abençoar-nos. A palavra da Bíblia, Deus gusta ende que está contento. Não força, contento. Porque Senhor nos está abençoando, a ver o que nós estamos por diante. Nós estamos mudando em tempo de pandemia, aqui caminha, coisas podem apertar e mais difícil. Toque, Senhor, nos separar e apartar, e donação, e contribuição, em realidade, e ofrenda que nós estamos oferecendo. Nós estamos dando uma coleta, Senhor, nós estamos dando uma ofrenda, para sobre a aba de nós, e nós estamos oferecendo, Senhor, para vista que a aba abençoa nos vida. Ora, nós donamos, Senhor, para passar sobrar que nós queda com ele, nós estamos aceitando a bendicionar dor dibo. A palavra da Bíblia dona é a primeira parte e tudo sobrar lo que da bendicionar. Bendicionar é que não tem para dona. É um que passa problema não financeiro. É um que busca trabalho e não tem trabalho. Nós pedimos para ajudança, nós pedimos para sabedoria, para nos ajudar outro, para nós ter bom manejo de nossas finanças, para ser nós honorável e nós cumprir com nossa responsabilidade em nome de Jesus. Agora nós vamos ao Senhor. Deus bendicionar. Nós vamos ao Senhor.
Se você vai na casa, Deus bendicionado. Se você tem perguntas, se você quer acercar-nos como igreja, acercar-nos livremente para nos compartilhar com você a palavra do Senhor. Estamos Deus danke com o pastor John, que nos pode compartilhar a palavra do Senhor. Mira com Bartimeu, a sua visão back. Amém? Você entende que tem ele de bisabo, não tem coisa negativa para passar, de verdade, ele pode lá bom. Mas a tem que usar que está bom meta. Amém? E nós temos que ajudar outro a alcançar a meta que nós temos do Senhor. A vezes nós temos algo de bebê, me saco de comer também, pelo menos algo de bebê. De serviço, vou invitar para passar tomar algo, conversar com outro. Nós temos a Deus danke, que nós por fica nos vista do Senhor. Se você oração no final, que bem dilante, o pastor John, que amelo, nós passamos oração, cubo, tem outro ainda também que dá oração, que me não vai casa, se você oração, se você algo de bebê, vai para fora, então você assim conversar. Agora nós temos conta que a regra de COVID também, limpia bom mão, nós temos conta que o outro tem esse. Nós estamos, Senhor, danke, nós estamos para, e lá nós será tem oração. Dada Santo, nós temos a danke que a nós pode escutar. O Senhor, maneira Bartimeu, nos porta cego. E com maneira Bartimeu, nós também por passar tem temporada de escuridade. Quando trova nós de mira. Senhor, tem bebida, cosnan, gente, diabo. Por Senhor, quita nos visão e perspectiva que abandona nós. Pessoal, eu danke a palavra que nos atende para encorajar nós e mais que encorajar nós para ajudar-nos a puxar para adiante, para persistir, para em qual situação que nós estamos, nós podemos ajude David ter misericórdia de mim. Nós te pedimos bendicionar-nos cada um ave. Nós te pedimos para pessoas que nós está fazendo oração, Senhor, de 3 pessoas não. Nós temos candela no nosso coração de oração, para seguir essa oração. Para assim, Senhor Deus, não me pode dar o saque na coração. Para assim, nós podemos sair, Senhor, de padem, vai para fora. E, Senhor, vida de gente não pode tocar e não pode liberar de escuridade em qual não está viva. Nós vamos dar que nós saque que a escuridade, nós mesmos estamos da viva de escuridade, perdão de Cristo, sua luz maravilhosa, nós podemos bendizer o Senhor. Hasta conhecendo Cristo, maneira pastor John Bisa, hope de nós sabe que caminho passa de momento na escuro. Maneira salmista de Bisa, a escuridade acompanha-me constantemente, no momento que dá para passar difícil. Assim, hope de nós sabe que tem momento na duro e difícil. Para nós atender que porque para a luz brilha nas vidas, esse momento na difícil, botei, Senhor. Senhor, abençoamos cada um, em nome de Tata, de You, Espírito Santo. O Senhor, de maneira Bartimeu, nós podemos gritar e bisa. Jesus, ajude David, tenha misericórdia de mim. Deus bendicionado, bom de caminho. Estamos na casa, nós estamos guardando outro semana, drobe. Quarta seguir essa para 3 pessoas, não. E outro semana nós lo explica, nós vamos começar com um les de Bíblia, de 2 partes de Marte. Nós vamos escutar a Bíblia juntos.